சிக்னேச்சர் போட்டிருக்கோம் அந்த லைனுக்குலாம் வருது வந்து வீட்டுக்கு போகுது அந்த வீட்டுக்கு போகுது அதான் போகுது இந்த கேபிள் வார லைன் தான் வந்து அதான இந்த ஃப்ளோ வந்து சொல்லப்படுது அது பாருங்க இவங்க சொல்கிறாங்க மன்னார் மாவட்டத்திலே மன்னார் தீவிலே கடந்த காலப்பகுதிகளிலே அமைக்கப்பட்ட 30 காற்றாலைகள் அமைக்கப்பட்ட பொழுது அந்த கடந்த 2 வருடங்களாக பொதுமக்கள் வெள்ள நிலைமையை எதிர்நோக்கியிருந்தார்கள். அதற்கு பொது அமைப்புகளால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டாக காணப்பட்டது அந்த காற்றாலை கோபுரங்களை இணைக்கின்ற அந்த பகுதிகள் அந்த மின்சாரத்தை எடுத்து செல்லும் பொழுது அமைக்கப்பட்ட அந்த கேபிள்கள் கொங்கிரீட் கொண்டு அமைக்கப்பட்டதன் காரணமாக இயற்கையாக வந்த அந்த
நீர் வெளியேற்றத்தினை அவை தடை செய்வதாக பொது அமைப்புகளினால் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே அந்த அது சம்பந்தமாக இலங்கை மின்சார சபையினர் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்கள். அப்படி ஒரு கான்கிரீட் தடை ஒன்று போடப்படவில்லை, அது மணல் கொண்டுதான் அமைக்கப்பட்டது என்ற விடயத்தை சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்கள். எனினும் அதனை அந்த பொது அமைப்புகளால் முன்வைக்கப்பட்ட அந்த 10 கோரிக்கைகள் ஒன்றாக அந்த விடயம் காணப்பட்டதன் காரணமாக இன்றைய தினம் இலங்கை மின்சார சபையினர் ஏற்பாட்டிலே அனைத்து பொது அமைப்புகள் மற்றும் அரசு திணைக்கள பிரதிநிதிகளை அழைத்து அதை நிரூபிப்பதற்காக இன்று நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார்கள். உண்மையில் அது நேரடியாக சாட்சியங்கள் மூலமும் அந்த குறிப்பிட்ட காற்றாலை கோபுரங்களுக்கு இடையிலே அந்த மின்னை கடத்தும் அந்த கேபிள்கள் சாதாரண முறையிலே அமைக்கப்பட்டிருப்பதை இன்று அறியக்கூடியதாக இருந்தது. இதிலே கூடுதலாக அதில் மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அதிலே கலந்து கொண்டிருந்து அதை அவதானித்திருக்கிறார்கள். நன்றி. අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරී සම්ප්‍රේෂණ රැහන් රහිත ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඇත්තටම මෙතන අපි අද මේ රැස් වෙලා මෙතන මේ අපේ කේබල් රේන්ජ් එකක් හාරලා පෙන්වන්න කියලා හිටන් මේව කරලා තිනවා. මොකද මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට මතු කරනවා මේ හරියේ මේ මන මේ අපේ ටර්බයින් ඒරියා එකේ කියන්නේ මේ වින්ඩ් ප්ලාන්ට් එක තියෙන හරියේ යට වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඇත්තටම මෙතන කේබල් රේන්ජ් එකක් හරලා මොකද මේගොල්ලන්ගේ ලොකු කන්සර්න් එකක් තිබුණා මේ ගම්වැසියන්ගේ මේ කේබල් රේන්ජ් එකට අපි කොන්ක්‍රීට් දාලා ඒ කොන්ක්‍රීට් හින්දා මේක මේ යට වෙනවා කියලා. ඒකින්ද අපි තීරණය කෙරුවා මේ එකක් හාරලා පෙන්වන්න මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ අපි කියලා. ඒකේ ඇත්තටම කේබල් එකක් තියෙනවා. කේබල් එක සාමාන්‍යයෙන් අඩි භාගයක විතර ඩයමීටර් එකක් තියෙන කේබල් එක, විස්කම්බේ තියෙන කේබල් එකක්. ඒ කේබල් එක සම්පූර්ණ වැලි වලින් වහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ පිරිසිදු වැලි වලින්. මොකද කේබල් එකෙන් ජෙනරේට් කරන ටෙම්පරේචර් එක ඇබ්සෝබ් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා කේබල් ටයි එකක්. ඒ කේබල් ටයි එක දාලා තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් වලට. ඉතින් ඒකේ කේබල් ටයි එකත් අඟල් 4ක් ඝනකම අඟල් 3ක් 4ක් අතර ඝනකම තියෙන කේබල් ටයි එකක්. කොච්චරමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන දැන් ෆාදර්ස්ලා එතකොට මීඩියා වලින් තව එන්වයරන්මන්ටල් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේක බැලුවා ඇත්තටම. ඒගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ අපේ කරලා තියෙන එක. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ කොන්ක්‍රීට් එකක් දාලා නැහැ. මොකද අපි ඩ්‍රෝයින් ටිකක් පෙන්නුවා මේගොල්ලන්ට. මේක ඇත්තටම අපි මේක මේ කේබල් එකක් බැරි කරන ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි අපි ෆලෝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කලා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පැහැදීමකට ආවා මේ මගේ මතය හැටියට කියන්නේ මේක හින්දා නෙමේ මේ කේබල් රේන්ජ් එකේ හින්දා නෙමේ මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්කලා මේ පාර ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම දැක්කා දැන් මේ දිගට එද්දි ගොඩක් මේ හරිය දැන් ඉඩම් වල වටිනාකමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ ජනවාසත් චුට්ටක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ පාර ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේවල මිනිස්සුන්ට වතුර පයිප් ඒ වගේ දේවල් විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝෂල් වර්ක්ස් ටිකකුත් අපි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් අන්තිම මේක අපිට අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මොකද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රයිස් එක ගොඩාක් අඩුයි. රුපියල් 6කටත් වැඩිය අඩු ගානකට තමයි අපිට මේකේ විදුලිය යුනිට් එකක් ජෙනරේට් කරන්නේ අපි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඩීසල් වලට වගේ යන්න වෙච්චාම ලොකු ගණන් රුපියල් 50 60 70 ඒ වගේ ගණන් වලට යන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇත්තටම ලොකු දායාදයක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට වගේම මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට. ඒ වගේම තව අපි දැන් පටන් ගන්න තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් අපි සාර්ථකව මිනිස්සුන්ට අවට ප්‍රදේශ වාසීන්ට හිරිහැරයක් නොවන විදිහට අඩුම ඩිස්ටර්බන්ස් එකකින් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ අවුරුද්ද එකක් සහ ලබන අවුරුද්දේ අනිත් එක ඉවර කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.